sam očistio burek, jesam. I ljudi, dobro, došli u moj novi video. Samo vaš najbolji brzengija, MC betonaža. Pitate se što se radimo u ovoj ovdje rutavoj šumici, ovdje vidite, ima ovdje rutave šumice. Pa se pitate što radi MC Beta u rutavoj šumici. Pa evo došao sam jer rane svorka, boli me desni palac šupka i došao sam ovdje s rajom iz 29. I sad se vi pitate ko je raja iz 29. Evo imate ovdje jebača koji rekao da ga ne snima. To je Fiki, zovu ga Ricky Martin. Imate ovu dvojicu dole jebača. Eno i dole. Vidio se, ne znam. Imate još jednog malog koji se sakriva i pokazuje mi drugi prst šupka. Ljudi, javite se. Ali ne vidi se ništa, ne vezi. Evo ako znate, da vam reknem ko je Fiki. Fiki je mene jednom diso, znaš, ovako u parku. Ja sam rekao Fiki, buraz moj, dobar ti dis, brate, hajmo joint smotati. Čovjek, gleda u mene, pa momak, rekao, opucao mi šama, rekao, kakav joint pičko jedna, I to je bilo, buraz moj, kad smo se upoznali. I onda on meni doveo svoju klapu iz 29. buraz, znači, ko se pokači, sa mnom, dovešću klapu iz 39. buraz, ima da ugazimo. Znate, pitate se gdje smo čale, eno i kući spavaju. Iz ovaj vlog ljudi ovako. Znači, kad bude gledao ovaj video, ko bude, evo Fiki kaže da ste pičke, evo Fiki proziva. Fiki proziva sve pičke koji gledaju ovaj video i dislajkuju ovaj video. Fiki, hoće to potvrd, brate? Disujem Bejtu. On je mene, znate kako me disuje čovjek, ba? Ja nisam mogu rane da odem da pišam, dobro. Sekam. I to je ljudi za ovaj vlog 38.15.2085. Sretna nova godina. I nemojte da prdite ljudi, znam, sam bureka na valu. Evo još jednom za rajba. Origami, ja rad.